Allahu Akbar. Mata semuanya ke tempat sujud. Gak boleh lihat ke tempat lain. Baca sama-sama. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma silni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. A'udzu billahi minasyaitonir. Baca semuanya. Bismillah. Matanya nggak boleh ke tempat lain, ke tempat sujud. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Imam. Allahu Akbar. Oke, tangan harus sejajar. Bilang nggak boleh berbicara. Rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Allah. Imam dulu. Sami Allahu liman. Sami Allahu liman hamidah. Oke. Abang jangan baca dulu. Ketika sujud, diperhatikan jari-jarinya harus dirapatkan. Coba perhatikan jari. Subhana rabbiyal a'la. Wajburni warfa'ni wahafini Imam. Allah sujud. Rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Baca sama-sama. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Imam dulu. Kita salam kalau imamnya udah ke arah kiri. Kanan. Oh ya, Imam assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi